Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan para jamaah, apabila khutbah dibacakan khatib di atas mimbar, maka diamlah. Dan barang siapa berbicara, bercerita sementara khutbah dibacakan khatib di atas mimbar, faman laqa fala jum'atalah, berarti tidak ada bagian Jumat. Wa ansitu rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah.